Kanti-ke kumaciko kamaskandi nakuwona amakhosi wamaskandi salokhu kuqhubekile ukuncintiswana bakwethu. Ke nibingelele nginamukele ehlelweni lethu lezindaba i-SP Media TV. Uma uqala ungena kwi-channel yethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe, ungakhohlwa phela njalo ukushare ilink yethu. Bakwethu udaba esilitholayo la udaba likaKhuzani Mpongose sibonile epostile lapha kwi-entertainment area yakhe, njengoba wayeshilo ukuthi lapha ngemuva emzini wakhaya kunendawo yokuzijabulisa ayakhayo, so kusho ukuthi sebeyiqedile-ke manje sesifezile isithombe sayo. Kanti-ke okuningi akakudalulanga kodwa nje ubonise isithombe sokuthi kusho ukuthi umsebenzi usuzoqala ngendlela awayefisa ngayo nendlela awayisho ngayo. Kanti-ke bakwethu lunye udaba esilitholayo la udaba likaMthandeni umfo kaManqele uthi yena liphinde lahlehla futhi icala lakhe lobunsizwa enkantolo eMgungundlovu. Lokhu kusho ukuthi impilo iyaqhubeka, kusazoba mnandi ngoba ngomgqibelo uthi uqashiwe kwaMhlaba uyalingana wendaweni yaseBhambanana. Uthi-ke usayobabona khona, uthi-ke babavive abantu ejozini lonke uyeza ngeweekend kube kumhla ka-26 Mashi kuwo lo nyaka lo. Kanti-ke kunye sikubonile enkundleni zokuxhumana ephejini lakhe lo-Facebook uMthandeni uye waphosta ekhuluma ngayo indaba yenhlonipho, ukuthi inhlonipho iyona ebalulekile emntwini ukuze ukwazi ukuthi ufeze izifiso zakho. Konke okudingayo empumelelweni uzokuthola uma uhlonipha. Kumele uhloniphe umuntu omdala, uhloniphe omncane ukuze ukwazi ukuphumelela empilweni. Hayi-ke bakwethu bathi kungapheli kuyahlola, mina sengiyaphuma manje ngicela ukuthi ningibambe evidweni elandelayo ngokuzayo.